laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum ɓe naatuɓe ɗo Aminata London. Assalamu alaikum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ustaz, assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On jarama Mody Battete nde Allah subhanahu wa taala waɗan on joddi aljanna. Harani miɗo mari ɗo landal o yafotorayna ko yowodiri e mawdu mon o. Haray landal ngal ko woɓɓe woni ko nelimmi ɗo. Woɗi ɓe kaala yahude ka ɓe hewti ka ɓe naata ka université fi janngugol ngol. Joni noon haray il faut que laamu ngun ñawla ɓe mbuuɗi ko ɓe naatira toon par ce que ɓe wawata heɓude ɗin mbuuɗi ko université o landi ko ɓe wawata yiɗude ɗum ɗon. Joni noon si tawi ko laamu ngun ñawli ɓe haray wano par exemple laamu ngun ñawli ɓe wano 20 000 ɓe yoɓitoyay 21 000 ɓe yoɓitoyta ça fait riba haray no tawa e muɗum. O joni noon haray ko honɗum onon kadi haray wasi ɗon ɓeeɗum ɗo. Joni ɓe landiɓe ɗon ɗo ko honto ɓe woni? Ko London ɓe woni. London ɓe woni. Joni si goɗɗo no landade se o gollitira e riba imo hana landede si tawi laawol goo ala ka o rewra hara o gollitira e riba taw. Ko si ñande tawi taƴi tokkotako ɓe o gollitira riba nde ñande noon o lando si tawi sari annewonemo gollitirgol riba on kono est ce que laawol gol ala ka rewe hara o gollitirare riba o. I wano ɗo kamɓe ko ɗum ɓe ni wano fi natugol ka université ɓe gollude tigi seeɗa kono ɗo ko ɓe gollata ko wawata ɓe yonande fes ko ɓe natirta kon ko il faut que ɓe laamu ngu wallitoɓe ko ɓen ɗo wawata ɓe ñawlude si ɓe wawa natude ka université sina ɗum ɓe wawata hara. Joni so tawi ɓe heɓali laawol wo hay nokku kono hara hoore ɓe étiqué wona natume déclara heɓaki hara ɓe étiqué rewgol laawi goo buyi tawi hay gotol heɓa wawali gasude on tuma joni ɓe ƴettu ɗon wonnema ɗum haray ko darura addi ɓe rewgol laawol ɗon wona faale maɓɓe wona anni e maɓɓe ɓe yaha wata ɓe perdu gandal ngal. Naam awa on jarama yo Allah waɗu joldi aljanna. Assalamu aleykum. Waaleykum salam. Naam harayo min udditande kadi hikkiɓe ɓen ɗon inchallah. Assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo email ko Ceerno Ɓooyi. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi ala to. Yettu alhamdulillahi aray. Ɓeygore. Alhamdulillah. Aray menen tigi tigi on ko noddugol welta noon jarna on toro Allah yo ɓeydu moƴƴere nde jokkuɗon nden yo Allah yoɓu on ko ɓuri e moƴƴugol. Aray ko salmingol ustaz en kadi an torike yo Allah ɓeydanɓe gandal ngal okkora men menen kadi. Aray ko janngana kuujo maɓɓe wonnoɗo koloma marché ɗon aray mi yettiɓe miɗo salmina ɓe moƴƴan on ko wona seeɗa. Barakallah. Shukran. Barakallah. Men kadi min salminoma weltiki on jarama albarka mo. Awa. Mi weltiki nan ko hettoji mon ɗi fof jarni. Awa. Inchallah. On jarama albarka joni ɓe udditande hikkiɓe ɗo inchallah. Naam ɓe naatiɓe ɗo kadi Diallo Mouhammad. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On hiire jam. Jam toon ala toon. Assalamu aleykum ustaz. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa albarka ɓayano mi bayarala ɓay Allah subhanahu wa taala waɗi joddi aljanna. Amin amin amin. Awa haray min landal angal ko fii ko yowiti e ɗe o sunnaje rewnidiraɗe sunanu rawatib ko juldete ko farillaje ɗen ɗen ɗon kañum e sunnaje goo ko woɓɓe yiitilan ɗo o wondema goɗɗo so taynaka suudu ma wonɗa haray a wawata juulugol sunnaje ɗen o si taynaka suudu ma wonɗa a wawata juulde sunnaje ɗen oye ko sunnaji on tigi anni to juulana hoore mum hara wona farlaɗi ɗin ɗin ɗon ko suudu ɓuri moƴƴude kono sunanu rawati bo no seɗɗa ka on tigi juulade ka juulirde Allah o ala koko anniyetoɗa juulugol tun nina ni kono moƴƴi juula ka suudu fiwata e galleji men ɗi wonu wa berɗe
non noon aɗa makiri ko hadis fi wata galleji ɗi won ko juulataake tawi farillaji ɗin fof sunnaji ɗi hoɗo ko juulirde anni ko juɗɗo haɗa ko juɗɗe ala ko suuɗi joni farillaji ɗin e koye tokkodiri e farillaji ɗin ɗon kono no waɗe ko juulirde ella o ala e muɗum ɗum noon kono wawi gatude farilla anniyagol juula ni nani on ɗum ɗon no sella ka on sella on ko juwala ɗum no ko moƴƴi suuɗi ɓuri moƴƴi ok awa inchallah donc ɗum ɗon hay si tawi wono naaka suudu hay si ko nokkel weeko wonɗa ko heɓɗa ka juula donc hara yiɗa wawi juulude ɗum ɗon hay si tawi naaka juulirde no wawi juulude lawala ok awa albarka bo yo Allah yoɓ ode joddi aljanna naam aray ɗomen udditande hikkiɓe ɓen ɗon matateɓe Fatima Bobo Sall assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nala toon janta alhamdulillahi ustade no jetti on ɗon assalamu aleykum ustade waleykum salam wa rahmatullah o joni jarama moƴƴa batte yewtere nde yo Allah lamɗo waɗa joddi aljanna Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude nanda kalmi faala landade ngal nam ko wano o naafugol ni jemma si tawi haray Allah taginani on tigui magol ngol jemma ni naafugol e si tawi ko kañum on tigui e moodi muɗum haray si tawi moodi on tino duwa feññinde jangin on e si tawi haray ɓe suuɗay e ka naafugol ma ka ruƴƴugol kadi ruƴƴangol subaka on kadi si tawi haray ɗon duwa ruƴƴidude e si tawi mo beyo ruƴƴu feere noon juuli ɗon subaka o haray si faaminike mi annda si haray naninike faamike noon laaɓe e juulugol jemmangol si tawi mo ɓe mon no waawi janngude e manam mo ɓe mon no waawi janngude goɗa noon no sellini goɗa noon mo ɓe no waawi juulande hoore mum si tawi noon e wono nokkeeli goo haɗa ko jongalle on ɓuri wawde janngude haɗa sonnaji on kañum e jannde nden ɗumannaaki tiiɗa haɗa mo waawi wonde ɓaawa moodi makko toona nder maɓɓe ɓe ɗiɗo fiyo wonɗo ɓaawa makko nanu ɓe juulida gorko on julnaɓe ɓe debbo on wona ɓaawojo o juula ɓaawa maɓɓe debbo on daro ɓaawo wona yeeso o toona nder maɓɓe ɓe ɗiɗo ha ficcinaare ɗon noon no gasa si tawi noon debbo on no sellini Qur'ana gorko on no sellini Qur'ana mo ɓe maɓɓe no waawi juulande hoore mum feere amma ruƴƴugol ngol fi rakatayil fajiri o mo ɓe e ruƴƴan hoore mum ok donc haray wano kamɓe ɗa duyiɓɓe haray ɓe yanana ka feññingol ɗon ka haray no duwa feññinde hay so tawina kamɓe goɗɗo onde ka rakaytal fajiri o woy ka naafugol wano jemma ni haray walla non hito juulowo ko ber haaju si innama ber haaju hito gooto ko ber gooto waɗete hito fi ɗiɗo ko ber ɗiɗo ko hito jama ko fi jama waɗete no jama on ɗuuɗiɗi o hito ngon toonnirte no jama on fanɗiɗi o noon hito ngon ɗuytirte tawi woni ko gooto yo nanin hoore makko tun hara yoni yani gooto wata wiide bisimillahi rahmani rahim gooto waɗata ɗum o wi bisimillahi rahmani rahim kanko ɗum o nana si tawi ko ɓerɓe ɗiɗo fiyo ɗimmo makko on kadi nano siko ɓe tato ɓe nano si woni no jama be e jama o nano hara ko non woniri nam faminike o jarama albarka yo Allah hokku on baraji ɗi faminike inchallah barka ok barka nam on jarama ɗo min udditande hikkiɓɓen ɗo inchallah ok ay natirɓe email Dieynabou Diallo on go assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu on jarama de ustade en nam on jarama naala to giɗoni jam naala to giɗoni jam aray miɗo mari ɗo kadi andal komi faala landade mono juulude naafiloje ɗe nahi aɗo fana on tigi juula noon ɗe ɗiɗije ɗen o jooɗo o ronkata yaade ɗon o salmina o tawi o tungo immo o daro ara salminali aray ko honno on tigi wattitirta ɗon aray ko yo ɓeytu ɗon ɗiɗi nden o wonade nayyi haɗi ko faala juulude nayyi ka
heen ko nayije ɗen o falno julde après o juula noon fana on o ɗiɗiije ɗen o ronki jooɗaade jooni noon waa timminde nayije ɗen o ottumo tawi o salmina ok awa on jarama buyal barka Allah waɗa joddi aljanna amina ɓe naatuɓe ɗo Mouhammad Alpha Italie assalamu aleykum waleykum salam tullah on jarama no toon janta alhamdulillah usayni jente eyo nam assalamu aleykum ceerno en on jarama on jarama no ala toon hiɗen e jam jam ɓe gore ƴettuɗa Allah nam mo yaafo de aray min lande ngal lantogal ɗum gasano juuti seeɗa bon sa en lanni aray ɗum bokita yeeso ɓay dartuji men min jen tuuɓi bon haray ko ɓistaɓe wiyete ya juuji e ma juuji haray ɗum nana ceernoɓe goo no inna woɓɓen ɗon haray ɓe yaltino par ce que haray nela sasam ɓe sifi sifaji goo ko on ɓe nanditino on sino waɓɓe woɓɓe inna hara ɓe yaltali haray ko on woni ko seddi kon e ɗum tigi tigi fimum no juuti haa kono ko waten kon sumude wondema ɓe yaltali tigi tigi taw mana hayso ɓe yalti haɗa ko seeɗa e mon yalti par ce que yajuji e majuji heɓe wondi e alhaaliji ɗin alhaaliji ɗon waɗali taw mana ɗi waɗali no ɗi sifora noon donc haɗa ɗe wawide ɓe yaltitali taw no sifora noon inchallah albarka jeeɗam inchallah albarka mo jeeɗa joni no photo ji ɗin no seedi tawi ko photo neɗɗo ma photo ko photo mari wonki ko mari wonki e ɗum noon yo eto itta tawi noon ko mara wonki wono fello ma jumbe ma leggal are ɗum noon ella ala mum tawi ko honno wentelan wona fewtir ɗum ko on tigi rewata Allah ma ko honno wentelan tirnata haqqille makko ɗen e nder ko rewata Allah ko ma ko bewinamo e l'islam on ko faala e tawhid on selliri ko tawata goɗɗo yowito e goɗɗum mata haqqille makko ɓi honno yowo e goɗɗum haa ɗum ɗon battina e makko kanko anndi ɗo jooni neɗɗo ko yiyata ñannde o ñannde kon no battina e makko no gasa o yiɗa huunde nden sabu ko woni yi'irde nde kon haysina wona hanaande yiɗeede goɗɗo kadi no aña hunde sabu ko woni yiide nde ñande no gasa haysine aanaka añede donc ɗum waɗi islam o woɗɗini jama on fii kala ko yowndiri e sanamo e ko yawniri e yowndiri photo joni noon so tawi ko wona ko mari wonki few ko leggal ma ko fello ma ko jurde ma ko nande sifaɗin cuuƴi ɗon haray nanda ɗum ɗo on e law ala e muɗum awa kasi haray no gasa ɓe faami inchallah haray woni 15 ɗo haray ko ha 15 halta inchallah ustad en haray ok min tortelle allah lanɗo weltama on waɗno ko mande ke ñande woni jawdi ɓiɗɗo nafata haray on jarama albarka boyi haray min habtoyo radio lawol kisal inchallah yo allah waɗu joddi aljanna amin rabara min jarniɓen to fof mi weltanike ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu na musidɓe julɓe tedduɓe haray no anndirɗen noon hannde kadi haray bayana men on ko ɗo woni hattude inchallahu nam haray seko julde nam musidɓe julɓe tedduɓe haray yaafe fotade haray ko ɓe woni ka ligne haray no mi inniri noon haray bayana on ko ɗo woni hattude haray woɓɓe arti ka ligne ɗo fii ka question ji kono ɓay haray leero on timmi jooni inchallahu en acce ha yontere hannde kadi biisnillah tawi ko ɗum joni yontere hannde jaɓi haray on jarama on weltanama fota kona seeɗa haray en yontere hannde kadi si tawi joni yontere hannde jaɓi yo allah lan ɗon ukko en wallugol e jan yo allah hisinen en foppo meɗen hisina kala ko jokkuɗen amina ya rabbi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal